Membri tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Pulizija, l-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi, il-Protezzjoni Ċivili, il-Leża u s-Servizzi ta' Detenzjoni qasmu ikel oġġetti lil diversi istituzzjonijiet li jvarjaw minn shelters għal vittmi tal-vjolenza domestika, postijiet fejn jiġu familji u jitrabew it-tfal, kif ukoll shelter tal-immigranti fil-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar. Huma qasmu ikel offarijiet ta' kuljum lil dar Sagra Familja u dar San Giuseppe f'Ħażabbar, il-Milja fiż-Żejtun, San Ġan Antid u l-Krex f'Ħaltarxin u l-Laboratorju tal-Paċi. Il-Madri ta' dar San Giuseppe f'Ħażabbar, sorru li f'pajjiżna dawn l-aħħar 13-il sena, esprimit gratitudni għal din l-għajnuna. They will come to help and they are very helpful for our children and for us, even not only for the food, even when we meet them and we will be have like a family, like we are waiting for them, they will come and we will really appreciate their work, their job for everybody, not only for us, for Kulħadd. And God bless them and bless their work, all their efforts. We appreciate from our hearts. L-Station Officer Anthony Mikallef sqar li din hija okkażjoni fejn il-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati u l-aġenziji jingħaqdu flimkien għal nobli. Ġibarna d-donazzjonijiet tal-ikel biex inkunu stajna nagħtu lill-istituti u l-tfal għas ix-xogħol mira. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri faħħar il-ġest tal-ħaddiema u qal li f'dan iż-żmien tas-sena reġgħu qegħdin jaħsbu f'dawk li għaddej minn żminijiet diffiċli.